Ahahaha, mwicikwa ibiruko by'amashuri byageze. Bana rubyiruko, hehe no kurangazwa n'imbuga nkoranyambaga akenshi zidutera gutatira umuco wacu. Ku bufatanye n'umujyi wa Kigali, Indatirwabahizi ryongeye kutwibutsa gahunda bise uruhongore rw'umuco. Aho tuzigishwa guhamiriza, kubyina, kwiyereka, kuvuza ingoma, gusiga, gusakuza n'indi mikino ndangamuco. Babyeyi, nimwandikisha abana banyu imyanya itarashira. Kwiyandikisha ni ku biro by'Indatirwabahizi, Kimisagara Maison de Jeunes, no muri Kigali Pele Stadium. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0783 30 478 cyangwa 0788 19 070 cyangwa mukadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Instagram, hose ni Indatirwabahizi Initiative. Uruhongore rw'umuco ni kwirebero ahitwa ku Gaseke Center iruhande rwa Canal Olympia. Muze dusigasire umuco wacu duhereye mu bato.